بصوا معلش انا مصورتش العربيه ولا اي حاجه عشان كنت عايزه انام، بس بصوا بجد المكان كان عامل ازاي. الجو حلو قوي النهارده. بصوا بجد المنظر. نطلع بقى البريدج. And finally today's night. Yeah. بصوا النهارده الجو، عشان النهارده الجو حلو قوي عشان السما صافيه. بصوا بجد اللون الاخضر عامل ازاي، والله ده مش اديتد. بصوا اللون الاخضر عامل ازاي، بصوا الفرق اصلا. واو المكان بجد حلو قوي. ايه ده، انا مش عارفه انا ليه لوني اورنج كده. هو انا لوني كده بجد؟ دي حاجه غريبه قوي. انا لوني غريب قوي. ايه ده؟ يعني كده لوني ظبط شويه، مش عارفه ايه سبب ان انا لوني اصفر كده. لوني غريب قوي بجد. بس مش مشكله. بصوا بجد انا سعيده جدا بجد والله. الشمس بتحرقني بس مش مشكله. المفروض بقى بنكمل نطلع هنا ونتفرج وكده، بس بصوا بجد والله اللون الاخضر ده هيجنني بجد. سبحان الله. لون المايه حلوه قوي بجد، عايزه انط فيها. بصوا الناس كمان بتعمل كامبينج هنا، المنظر حلو قوي بجد. في ناس نازلين مش عارفه بيعملوا ايه. Oh, the one behind it. شايفين الهواء وهو بيعدي من الفيلد دوت، قال لنا ان هو رز. شكله حلو قوي، عايز انزل انام فيه. بصوا اللي الحركات اللي بتحصل هناك دي. بصوا حطيت نيل بولش لايق على الجيبه. يس بيلعبوا في المايه. بصوا الناس جم بعدنا بلحظه. بصوا قد ايه فوق، الحمد لله كنا لوحدنا فوق. Yes, the weather is perfect. Oh, we will stay here tonight. Oh really? Girls, we will. This is our hanok. ده المكان اللي احنا هنقعد فيه. بس الورد ده جميل قوي. احنا هنقعد هنا. 시기에 그 주변 국가에서 다 비슷한 형태로 만들어 먹기 시작했던 거 아세요? 미국식이랑 이탈리아식으로 나뉘는데요. 저희는 오늘 이탈리아식 피자 만들 거예요. 그래서 도우를 미국식은 도우가 두껍고. Try to make it a little roundy. It's stuck. Yep, that's okay. Also cover your hand with flour so it doesn't stick on your hand also. Okay. Good job. Make it round. Okay. Thin. Yeah, because now you feel the resistance of the dough. Like I need to break the. Yeah, you need to break the gluten. Oh, okay. Okay. It's not pastry. Oh my God! Why are you? Maybe because he cut it. But I think it's working. 서양인들은 주식을 밀가루로 하고 한국인들은 쌀로 하잖아요. 그 이유가 서양인들의 Are you making the pizza square? I'm what? Like a square? No, it's a circle. Look at that. 이 유전 나가게 했다시피
이 보호에 그냥 일반적으로 처음에는 그냥 고기나 야채를 같은 게 올려서 먹고 처음부터 그 토마토 소스가 올라가지 않았죠. 네, 프랑스에서 이제 이탈리아의 기후가 토마토가 자라기 너무 좋았대요. 조건이. في العادي بيحطوا عليها صوص طماطم بس احنا هنحط صوص تفاح. انا عارفه الموضوع غريب قوي 치즈 같은 경우는 발효를 하죠. 네. 그다음에 또 뭐 발효? لكن المكان اللي احنا فيه مشهور بالتفاح عشان كده المفروض نسيب سنتي واحد. You sound like Arabic? 저희 한국에서 되게 What it sounds like? Arabic. It sounds like Arabic because it is. Like the Quran. Oh really? 하나하나가 It is the same language so. Yeah, Quran language is Arabic. 선택을 하는데 채소나 과일을 설탕에 절여서 발효하는 방법과 How do you know Quran though? I'm Muslim. You are? Oh, I didn't know. Do I look like Christy? No, you don't look like anything. 설탕에 어느 정도 이제 미생물이 활동할 수 있게끔 적당한 먹이를 줘가지고 발효를 시켜요. 그런 다음에 발효 과정이 충분히 이루어지고 나면 그때 가서 줄여내요. 그러면은 얘가 맛이 훨씬 더 부드럽고 몸에 흡수가 موضوع interesting قوي ان احنا نجربها بالتفاح. 신맛이 오히려 근데 저희가 이거를 진짜. Oh my god. Mine is way prettier. No, yours is. 우선 봉투 안에 들어가 있는 이제 I don't 모짜렐라 care about baby. Just 기본적인 like I need to eat 치즈가 it. 있고요. This is the 이거 word. 뭐예요? 설명해 드릴게요. 이거 모짜렐라 치즈 봉투 안에. Mozzarella. 그다음에 리코타 치즈 하얀색 리코타. 아, ricotta. 네. Yeah, the whitest one is the ricotta. 그다음에 요거 크림 치즈인데요. 리코타. 아, yogurt. 리코타 치즈. This is ricotta cheese. And milk. 아, 이거 뭐라고요? 아 크림 치즈. Cream cheese. This Oh, one a has lot of milk cheese tea. here. And like Milk tea. another cheese. I think Milk jam. cheddars. Milk jam. Okay. Cheddars is and دي like مربى في اللبن. cheese. 고르곤졸라 치즈. وجبنة ريكوتا mozzarella cheese. 여기도 나눠줘. وموتزاريلا. 이거는 고르곤졸라 치즈. 아, gorgonzola والبلو تشيز كمان. So all of this is like 그럼 이거 다 치즈인가요? 네. 그리고 요거는 이제 그라나 파단. 그라나 파단. 그라나 파단. 뭐그 هنحط أنواع كتير قوي. 치즈 치즈인가요? أول حاجة هنحطها الموتزاريلا. 그냥 هي شكلها مش مدور قوي بس مش مشكلة. Does it look delicious? It's not a perfect circle though. It cannot be perfect. You know, Napoleons make it. They don't make it because we're not Napoleons. That's why. Okay, thank you. No. I mean, like, even in Napoli, they cannot make it perfect. Oh really? I think the less perfect it is, the better. No? It's more homemade. جبنا كتير قوي. We should put the whole amount. Isn't it too much? The whole thing? You can put a whole pot. Let's not waste. Okay. You like cheese, right? 이렇게 먹어. You can also you can take it home. Take it home. So it gets more fun. الريكوتا بقى نقطع منها حتة كده ريكوتا. ونحطها وهكذا هي وكمان التشيز التانية دي. اصلا كلهم مسكرين فانا مش قادرة اتخيل طعم البيتزا هيبقى عامل ازاي. عشان دي كلها انواع جدا مسكرة. 저희 마을에 목장이 있어요. They have a farm? Yeah. اوه عندهم هنا مزرعة لبن عشان كده الجبن كتير. 우유 팝콘을 처음에 만들고 그리고 또 뭘 할까 생각하다가 치즈를 만들고 ده نوع الجبنة التاني. هي مش جبنة قوي هما بيسموه ميلك جام. 들어가는 치즈가 있어요. برضو نفس الحاجة.
دي بقى اللي هي البلو تشيز. كل التشيزز اللي احنا حطيناها كانت كلها فريش تشيز، وفي منهم مسكرين، لكن دي بقى متعتقه بقى لها سنه، فطعمها حادق وهيكمبلمنت الأطعمة التانية. 면역력 강화에 좋아요. Yep. Everybody will know about gorgonzola already. I love gorgonzola. 저희 나라 발효 음식 중에 매주 그냥 소스를 뿌려주시면 되세요. دي برضو ريحتها قوية قوي. 파마산 치즈랑 같은 역할을 하는데 Actually turned out so. 그냥 소스 뿌려주시면 돼요. 이게 많이 사용되어지는 이유는 دي برضو متخمرة لمدة سنة. حط كل حتة منها. 이걸 넣는 거가 맛이 차이가 많아요. بصوا هي معاقة شوية بس تمام. المكان جميل قوي، اسمه Witch's Lab. بصوا بجد جميل ازاي. كنت قاعدة هنا. 맛있게 잘 드시겠습니다. You were there. بصوا المكان بجد تحفة 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 تحفة. بصوا كمان زرع بيزل اللي هي هتحط لنا منه على البيتزا، وفي هنا كمان شبت انا فرحانه بيه جدا. ودي يعني لو بصينا عليهم هنلاقيهم برضو انواع حاجات مختلفه. وفي هناك خس. بصوا البيت جميل قوي بجد، بيت احلامي. بصوا الورده دي جميله، اسمها ازاي؟ اسمها سبايدر ليلي. مش سبايدر، سوري، اسمها تايجر ليلي، علشان جلدها عامل زي النمر. جميله قوي بجد، ولونها تحفه تحفه تحفه. 오늘 여기도 주무실 거. 여자분들은 여기 자는 거예요. 100년 됐어요, 100년. 이 집은 저 어디서 살았던 집이고, 아까 카페 봤죠? 네, 여기 있어요. 이거는 팝콘이, 이걸 팝콘 만들 수 있을까요? 아니야. 얘는 튀기면 뭐가 될까요? 자, 이렇게. 자. 네. 하나씩 들고 네. 이렇게 털어볼게요. 이렇게 손톱으로 하면 이게 안 돼. 네. 이렇게 손톱 하지 않게 하나씩 들고. 오케이. 자, 저 질문. 네, 질문. 원래 네. sorry. 어느 정도 말려야지. 얘는 이제 키로를 13% 이하. You're all They here. have to reduce the moist under 13% to make it into popcorn. 한 달은 말려야겠죠? 한 달 동안. 아니 얘는 이제 이렇게 계속 수확 안 하고 냅뒀다가 depends on the sun? So they will not harvest it until it dries. So they don't dry it in They the will sun. harvest it after it dries. Okay. 그 다음에 이렇게 털어가지고 또 햇빛에다 말리면 한 이틀이면 돼요. Ooh, and then they leave it for 2 days in the sun? Yeah, so if you harvest before it dries, you just take the corn out and leave it in the sun. It will dry in 2 days. One flew. 자, 여러분이 누세요. 자, 직접. 내가 놓을까? 이렇게? 이렇게 놓는 거예요. 네. 자, 이렇게. 갖다가. 옥수수만 넣었어요. 기름도 없고 소금도 없어. 네. 그럼 팝콘이 나와라. 그럼 나올까요? 안 되죠. 일단 해보자. 나와라. 나와라. 제발. 나와라. 안 돼. 손 한번 대보세요, 앞에. 어때요, 느낌이? 좋은데. 뜨겁지? 네, 따뜻해. 그거예요. 이거 뭐 드라이기라는 거예요, 드라이기. 오! 네, 그럼 드라이기에다 옥수수 막 집어넣으면 팝콘이 나와요? 그럴까요? 아마요. 그럼 어떻게 해야 돼? 맛으로. 그렇지. 주문을 해야 돼, 주문. 주문이 뭐냐? 자, 1, 2, 3 하면 퍼져라, 얍! 하는 거예요. 얍. 오케이? 오케이. 자, 해볼게요. 하나, 둘, 셋. 퍼져라, 얍! 손까지 써야지, 손까지. 다시. 하나, 둘, 셋. 퍼져라, 얍! 안 되네. 한국인은 보통 몇 번 하냐면은 3번을. 이게 마지막까지 나오자. 다시 한 번. 하나, 둘, 셋. 퍼져라, 얍! 소리 나나요? 터지기 시작했어.
소리가 나. 됐다. 와. يا النمسا شوية ريحة حلوة قوي. 여기다가 놓으셔야 돼. 자, زيت حار اللي هو البالم 네, اويل. 찍으세요. Okay, palm oil. 여기다가 حتى بقى الذرة. 왜 털어놨냐? 이 수분이 중요해. 수분이 13% is the open point. So if it goes less than that, it won't pop. 자, 여기 이제 야채가 잘 묻도록 이렇게. نجرب نوع تاني. 팝콘 집에서 해보셨나요? 네. 이건 누구나 다 하는 거죠? 네. 알지 아니지? 안 해봤어요? بيسألنا لو عملنا فشار. 여기까지는 Smells so good. 조심하세요. 뜨거워요. 네. 요게 뭘까요, 요게? 아플 소스. 사과? 아까 우리 피자는 뭐로 만들었어요? 사과 소스. 사과. 잼을 했죠. 얘는 사과 잼이 아니고 얘는 사과를. 소스. 네. 한국은 발효한 거죠. 발효. 고추장, 된장, 저기 숙성시키는 거. 사과를. ده ابل صوص عشان احنا نعمل فشار 포도를 숙성을 시키면 뭐가 돼요? 포도차로. 팝콘을 넣고. No, في قطع كتير قوي. ده بالفراولة وفي بالوسابي. او سوري. وفي باللبن. في حاجات كتير قوي. بصوا دول كيوت قوي. بس مش بيبيعوهم. بصوا الريحان والخس. ندخل بقى. ريحة interesting جدا. 너무 피자가 아니에요. كمان عاملين سلطة. الله بجد. اخته هي اللي عاملاهم. 지점토. عايزه اوريكم المطبخ عشان انا حاسه ان ده مطبخ احلامي. بصوا. بصوا الفيو بجد. تخيلوا بتاعت القهوه الصبح. بصوا بجد. والخضار كل حاجه شكلها فريش. 일단 먼저 드시고 계시면. بصوا عندهم ترومبة اللي بتسحب المية من تحت الأرض. أو عندكم حتة في الكونتري سايد تعرفوا شكل الترومبة. يعني حر قوي. شايفين الاي شادو اللي انا حطيته نفس لون الجيبة نفس لون النيل بولش. هو ده المكان اللي هنقعد فيه. Do we enter from here? بصوا ده المطبخ والحمام. يعني كيوت قوي بجد. و هنا بقى هننام. بصوا الستايل القديم بالظبط. هاي شيجوري كلوث. واو. 머리빵이에요, 빵. Wow, it's really. Oh my god, it's a real old house. 100 years. Oh my god, wow. 문 열면 발견되는 이제 모기가 있을 수 있어요. Okay. 모기 뿌리는 거.
ودي أوضة تانية. واو بص الرسمة الكيوت دي. احنا رايحين بقى المكان التاني دلوقتي. مش قادرة احدد هل الجو بيتحسن ولا انا اللي باخد عليه. عنب عنب عنب. ده المكان التاني. بصوا بيركبوا مراكب هناك شكلها انترستنج قوي. بصوا المكان بجد شكله حلو قوي. واو بص اللبس. ده لبس من السبعينات، مش بس اللي هو يعني بصوا مش بس الستايل الكوري القديم، لا كمان اللبس اللي كانوا بيلبسوه في السبعينات. بصوا الوانها انترستنج قوي. في بطيخ. بصوا انا اخترت اللونين دول مع بعض. بصوا الديتيلز اللي على الكم حلوه قوي بجد. بصوا هنا بقى بنختار الحاجات اللي نلبسها على راسنا. كيوت قوي بجد، بس مش عارفه البس ايه. دي تقريبا اللي هي الحاجات بتاعت ال70s، ودي بقى اللي هي الحاجات الستايل الكوري. ف دول شكلهم كيوت قوي. بصوا انا غيرت في الاخر ولبست ده، شكله كيوت قوي بجد. 너무 어려워 진짜. Okay. Handsome guy. This is a video. Oh my god, we look so cool. We went back some time. When everyone at the first like this. To like Kyobo or something, and everyone in the end like. Okay. Yeah, I will. Okay, guys, ready? 1, 2, 3. What is that? I will eat. Can you do that? Okay, maybe like that. I don't know. Oh no, that's men. That's men. Oh yeah, that's men. 괜찮아요, 너무 잘 어울려. Because I'm 막내. Oh yeah, that's right. I'm the man. Wait, what can we do for her though? Oh yeah. بصوا دي الفوتو زون، شكلها حلوة قوي. Like, let me take queen, right? You are queen. Good. Look that side. Perfect. Okay, nice. Smile. Okay. We go with this song. It got hot already. Hot. بصوا الفابريكس شكلها حلو ازاي بجد. Yes, it is so funny. الله بجد. بصوا اللون. I really like that. بصوا مش مصدقه انا بتمشى في الشمس. بصوا الشمس عامله ازاي، الوانه حلوه قوي في الشمس بجد. هما ورايا برضه لابسين هامبوك. بصوا دي 1 2 3. What? 1 2 3. This? Yeah. Like, okay, run with us. 2 3. خلاص قلعنا. بصوا بجد المكان اللي احنا المفروض نتصور فيه، الفيو بجد جميل بطريقة مش طبيعية. بصوا So we are going to the most beautiful sunset
It was little, it was fatal, on the street. بصوا 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 بصوا. واو ايه ده بجد؟ ايه ده ايه ده بجد؟ بصوا دلوقتي الشمس لما نزلت. اوه ماي جاد. احنا رايحين السوبر ماركت نجيب شوية حاجات. نعمل راميون عشان هناكل برا. تعالوا اوريكم برا. بصوا في اسمه ايه ده بتاع كتير قوي، ناموس فحطت سبراي. We're all so silent. Okay. Place the chopstick on the noodles. Oh yes. استوت والفراخ والنار. Cheers. Cheers. What we choose? What do you want? Beers or? Oh, they're grilling marshmallows. Oh yeah, I want one. You want? I want one, yeah. You want? No? You want this one? Isn't this yours? No, it's okay for you. Thank you. Yes. Oh, later. No, you want? I can make it for you. Oh, The smoke is this way, yeah. Wow. Hi. Yata. صغننة قوي. بنطفي النار بقى خلاص علشان احنا رايحين ننام. هنا ده البيت من بره، مش عارفه لو صورته لكم من بره. لقينا الضفدع. I meant something else jumping. Usually this kind of place. So baby. It's baby. صغننة ازاي. Oh my god. صباح الخير. بصوا الأوضة اللي أنا فيها دولاب كوري قديم وتليفون كوري قديم وكمان كومودينو صغنن، حتى كمان في لبس بتاع تقريبا والدة صاحب البيت، حاجة زي كده قديم برضو. موضوع بجد interesting جدا. صباح الخير. أنا لبست. بصوا كنت بتمشى في الطبيعة سابت لي علامة من علاماتها. الموضوع شكله interesting قوي بجد، بس كأني قصده. انا اصلا ماشيه فبيعملوا لي يقولوا لي ايه حلوه قوي الهير ستايل بتاعك، حلوه قوي. قلت لهم شكرا، كنت فاكره ان هو الهير ستايل عادي يعني. بس وبعد كده راح قالوا لي مين بقى اللي حط لك الحاجات الخضراء دي. بس كده ادركت بقى انه في حاجات خضراء. قلت له حاجات خضراء ايه؟ بس فهي الطبيعه هي اللي زوقتني. عايزه اوريكم صاحبتي بس مش عارفه هنلاقيها ولا لا. فين؟ تقريبا مش هنلاقيها، بس لو لقيتها هصورها لكم. هي الشجره دي اللي عملت لي الفورمه غالبا. احنا رايحين نفطر بقى دلوقتي في نفس المكان اللي احنا اكلنا فيه البيتزا امبارح. بس ثواني اشيل الحاجات اللي في شعري دي. Okay, we can have breakfast first. Don't wait for them. They still didn't wake up? So, welcome. بصوا ايه غلاوي كيوت اوي. Walk. بصوا Not jump. Walk. We want you to walk. Go, tiny guy. Not jump. Bullying. Hi. So cute يا لهوي، كيوت قوي. Peace. احنا المفروض رايحين نتمشى. انا تاني قربت من الشجرة تاني. المفروض ان احنا رايحين نتمشى لفترة طويلة. محتاجة احط صن بلوك، احط ده لجسمي، احط ده لوشي. Okay. See you,
المكان حلو قوي بس الجو رهيب بجد. احنا لسه الصبح بدري جدا والجو رهيب. 괜찮은데? But do you feel comfortable? It's not. حط كمان على جسمي. عشان ما نتحرقش، بس انا كده هاخده معايا عشان ده مش اوبشنال. لو في مصر بنقدر نستحمل الشمس شويه، هنا معرفش والله ايه اللي بيحصل. انا كل مره هقول لكم كده معرفش بجد ايه اللي بيحصل. انا جبت دي جديده فيها انواع ستونز كتير قوي مع بعضها، انا معجبه بيها جدا بجد. بس كده زي الفل. كده احنا مستعدين للزراعه. احنا رايحين مزرعه تفاح، هنشوفهم ازاي بيزرعوا التفاح وكده. في الموضوع انترستينج قوي. هي اصلا ديت المناطق اللي بروحها هنا، دي اللي هي رورال جدا، وكمان وبيحاولوا ان هم يزودوا السياحه فيها. ف بيوروا الناس ايه الاوبشنز اللي ممكن يشوفوها في اماكن مش سياحيه قوي بالنسبه للناس في كوريا، يعني للسياح اللي جايين بره كوريا ما يعرفوش عنها حاجه. هو ده سبب. بيرفكت. خلاص كده تمام ان شاء الله مش هتحرق. ده يا اختي كذا نوع. وده الذرة. 할라피뇨 아닌가? بصوا ده، انا مش عارفه لو انتوا شفتوه قبل كده، بس ده فلفل اسود شكله جامد قوي. دي اكبر حاجه بيوصل لها البطيخ ده. 맛이 بالنسبه لايدي مسمينها ووتر ميلون التفاحه عشان صغننه قوي. بصوا بجد الفيلدز بتاعت الرز. يس يبدا معناها حلوه بالكوري. بصوا، بس انا مش عارفه ده ايه. حسيتها باميه بس دي مش باميه، تقريبا نوع من انواع الفاصوليا، مش عارفه بصراحه، او ممكن تكون نوع من انواع البينز. بصوا الفرق، حاطين اللي ده رمله للبصل الاخضر، اللي لا هناك برضو رمله. مش عارفه الحته دي حاطين فيها رمله، من واضح ان هي المحاصيل كلها اللي بتتزرع في الرمله. يقول ان البيت دوت من احلى البيوت اللي عندها جاردنز هنا في الفيليج. بصوا برضه صغنون، تفاصيل بجد رهيبة. بصوا واو، بصوا كذا نوع ورد جنب بعض. بصوا الورود دي بجد بصوا بجد الألوان. يعني لو انا عايشة في مكان زي ده بجد. بصوا فراشات بجد. بصوا بجد البيت مع كل حاجة. بصوا دي جميلة قوي بجد. ترومبو صغننة. احنا بقى رايحين دلوقتي. واو. الراجل اللي بيعمل لنا التور بيقول لنا ايه، ده الكحكه بتاعتي وقعت شويه عشان كنت لابسه دي عليها عشان الشمس مش راضيه تدخل ولا راضيه تعمل اي حاجه. المهم ان انا قررت انا اقلعها في الاخر عشان اصلا الدنيا غيمت، ودي حاجه كويسه عشان احنا بنتمشى فكنا هنتحرق. المهم الراجل بيقول لنا اسمه ايه ده، الجبل ده بتاعي انا غني. فالصراحه يعني عنده ارض كتير قوي ما شاء الله، وحتى بيقول لنا ان الجبل ده بتاعه. So interesting.
المنطقة دي بتاعته. اوكي. احنا برضو لسه ماشيين في ملكو، يعني المكان اللي احنا قاعدين فيه اصلا والمزرعة اللي احنا رايحينها وكل المكان اللي احنا ماشيين فيه ده بتاعه ما شاء الله يعني. بصوا بجد. ابتدينا بقى دخلنا في المزرعة بتاعة التفاح. بصوا المفروض ان دولت يعني هيشيلوهم هيقلعوهم هيكولكتوهم بعد 100 يوم. قرروا ياكلوا منها. It's too sour. بس وشوشهم عاملة ازاي. Okay, eat together. عادي بعد 없어. بيقول طعمها وحش طعمها وحش. 조금만. واحدة. This one? 요거. 그 밑에 거. 이거야? 오케이. 어떻게? Above? Okay. Oh yeah, this is easy. I will try. Just a bit. 조금만. 먹으려면 닦고 먹어. 좀 اوكي. قال لي اعملها كده هنا الاول وبعد كده كلها. طعمها عامل زي التفاح الاخضر. It's not that bad. 다들 괜찮던데. It tastes like green apple. I think like he knows how good. It's supposed to be. It's supposed to taste. Yeah. It just tastes like green apple. Like. 그래가지고 이제 이런 거 따가지고 얘를 이제 발효하는 거예요 숙성. That's what I mean. 그래서 사과 팝콘에 들어가는 거. Oh yeah. Thank you. اخد تاني البتاع. قالت لي هو انت شكلك محمر كده ليه؟ وراحت كان معاها كده زي فان وقعدت تهولي بيها عشان افتكرت ان انا هموت تقريبا. كلها انا يعني مبوظه صوره مصر. مبوظه صوره مصر انا علشان المفروض ان المصريين بيستحملوا الحراره، انا هفق بطريقه يا لهوي. كل الناس ماشيه عادي وانا بموت. احنا خلاص ماشيين. باي باي. شغالين أغنية مصرية. احنا رحنا مكان بقى أبعد من المكان اللي احنا كنا فيه. What is this? It's so pretty. Look at the house in the middle of the water. This is like Mulan but Korean version. Wow. بصوا البيت اللي تنزلوا له بعد كده تعدوا الصخور عشان تدخلوه. واو. انا اول مرة اشوف حاجة كده في كوريا عامة. بنقلع الصندل او الجزمة يعني عشان ندخل. بصوا كده. 안녕하세요. الله. We have set seats to enjoy the view. You can still move around if you want to chit chat with your friends. But 지역에서 나는 그 저기 농산물, vegetable. So every ingredients are all from the local. 이것은 한국식이긴 하지만 콩고기로 만든. This looks like beef bulgogi, but it's made of beans. كل الأكل معمول من حاجات فيجن وحاجات طبيعية. دي من الوردة اللي بره هوريها لكم. بصوا الشاي حتى شكله حلو قوي، اللي هي الوردة اللي هناك دي، اللي هي الأورنج دي. بصوا بقى توتو، اسمها توتو. بصوا الأكل شكله حلو ازاي بجد. ايه ده بجد؟ ايه المكان ده بجد؟ أنا مش عارفة أقول ايه. بصوا بجد المكان عامل ازاي. احنا داخلين هنا. المكان بجد الفايبس بتاعته جميلة قوي.
덥지만 잠깐 앉아볼래 한번? بصوا بجد تحسوا ان احنا رجعنا بالزمن. Oh, is that popcorn? No, it's not. Wow. It's no more corn. It's called Hewso. بصوا بجد القطقوطة دي بجد بصوا عليها حلوين. It's so pretty. Now pictures? Yeah. If I fall, that's not gonna be funny. Okay. Okay. 5,500년 전부터 먹었습니다. As the origin of tea, they started to drink tea 5,500 years ago. 한국에서는 한 1,000년이 넘었어요. 한국에서는 차를 마신 지가. In Korea, 18th century. 그래서 차라고 하는 것을 Can I touch it? As long as you don't break it, you can touch it. But there is no made in China. بقالهم 300 سنة. They didn't have us. 350. الحاجات دي بقى لها من 200 ل 300 سنة ولقوها تحت الأرض. 그 명대 تحت البحر. Ming Dynasty. Ming Dynasty. 본 김에 온 게 아니고 유럽에서 왔어. Was found in Europe. ده اسمه شيء أزرق. 자, 이걸 먼저 돌릴 테니까 여기다가 좀 반만 보세요. 하. 들어갈 때 옆에 꽃 핀 거 봤어요? 지금 올라가는 그 꽃을 갖고 만든 모양. It resembles The flower. We saw an orange flower inside. Oh yeah, the orange flower. Not outside. الشاي ده اسمه بلو تي بس هو actually مش لونه بلو. ودوت pumpkin وده خوخ مجفف مسكر. هما بيستخدموا ورقة الشجر ديت علشان يحافظوا على الفريشنس بتاعت ديت. دي رايس كيك ومعاها بينز كمان. 그래서 미국 사람들이 걸기를 했어, 데모를 했어요. So they made a rebel. 그게 바로 보스턴 티 사건이에요. 차라고 하는 거를 가장 먼저 먹은. أنا في منتهى السعادة. دي شبه الوردة من جوه. The pumpkin is so good. Yeah, I just want to say that. Oh, thank you, thank you. أنا في منطقة سعادتي والله بجد. أنا سعيدة جدا. بصوا يا جماعة بجد المكان عامل ازاي. بصوا من بره. وهنا برضو المكان. الشايب دي قديمة قوي في واحد من عمري. بصوا الكورنر ده. بصوا بجد المنظر تحفة. بصوا الدنيا عاملة ازاي. الله بجد أنا عايزة أعيش هنا. احنا ماشيين من احلى مكان في حياتي بجد. بصوا جبل وكل حاجه. انا عايزه اعيش هنا للابد بغض النظر عن السلسله المعوجه. انا عايزه اعيش هنا للابد بجد. رجعت سوري خلاص. طلع البيت بقى. بالسلامه يا حبيبي بالسلامه.